Api warta bosnya Belalita Jaya. Aku kedua becengnya. Acang-acang. Jadi modal. Asa tos lami teu ngawur-ngawurkeun ya. Tos lami gimana ya? Ngocing. Ngocing ngali. Bos tutup dan koma subang. Bager. Bocot panjang. Jadi potong. Aonyon apa mangku aja. Aturan sayang. Bapak beda asep dikit wah ibu. Bager. Pangarsa bapak pelda asep dikit. Uci-uci ngadi. Bos kemen pemakai putra putri tunggal anu bager. Aturan sayang. Ibu sekdes naria apa yuna. Bubat. Pak sekdes naria. Kongsi diri. Konanya. Udah kita dari Raja Sawer Cijoget kapal. Aturan kapayuna sayang. Bapak Menteri sakit. Aku aja. Batingkok. Ucing-ucing adi. Neng oyai kirana. Ucing-ucingan. Neng oyai kirana ucing-ucingan ayo. Toyang ucing-ucingan. Ucing-ucingan. Geus ucing-ucingan wae. Ucing-ucingan. Batu teh kong subang deui api warta. Bos Belalita Jaya. Anu kedua TTA pamangku aja. Wae blek pamangku aja. Apa naika anu mana? Anono mah anono aya. Anono. Anono kapayunan. Kek sana teh. Mohon. Bapak RT ayan kapayon deui. Pak Jeman panjul wae man ewer-ewer. Ya. Bagus. Bayar laguna. Bat. Nah. Dunungan budak Kevin deredet kapayun. Budak Kevin deredet Raja Sawer Cijoget. Ratu Sawer. Sayang. Neng Ayu Putri. Anu mana? Aturan kapayunan. Kita kau. Dari asa tujuh ngerti. Sareng koma. Apapun. Wah tunggu nih. Budak Kevin derede Raja Sawer. Aturan. Batutok dan kop subang kapayunan. Anu mana kapayunan. Aturan kapayunan saya. Du diri Bapak RT-nya diganti. Bapak Sekdes Naria. Pak Sekdes ya, Ibu Sekdes Iya, Bos Gesek, Bos RCTI. Linggang kana. Pak Usup. Akun ring usuk karu bager. Tutulis ay. Iya. Bosong. Hai. Kapayunan. Aturan pamandir sakir ya Ibu. Aja. Bapak Pelda Asep dikit. Anu mana? Bapak Pelda Asep Ikin. Mana? Ibu Pelda Asep dikit. Payun saya. Atuh mana deui? Salajengna. Payunan. Ibu Pelda Asep dikit deui pamangku aja. Payun saya. Bapak. Ramadan zaman ayeuna Apos. resep model bos utok dan kom sebangan onyitri
Aya wa emang Onyon budak kepin aya kembang bolen Dung aduh karunya doi Onyon api warta kos mebal deui api warata kos mebal aturan jaya kepayuna Ajak den nariali apa eka ayo wana sayang apa na dudian apa RT-an anu mana Onyon budak kepin derede sayang aturan mereka pangantri sakir apayun Bapak wakil adon lagi kudu jong arti wakil adon bagus wakil adon raja sawe wakil adon wakil adon aturan keing bosutok dan kom subang Bapak wakil adon bosutok dan kom subang Bapak ucok dan Bapak subang Bapak kuhaja apa ada didit Pak RT aja ayun bosutok dan kom subang dan Bapak subang Bapak kuhaja apa ada eka wow api warat kabut udah kepayun sayang udah kepin teredit kepayunan anono bos ucok dan kom subang aya nah ngalut kenging bonus ya diri masih cari cing kenging bonus wae black dopres wae black deui dopres wae black pamangkajan budak kepin ayunan anu mana deui anu wae black deui aturan bayar aku warat tabung bebang Erita Jaya ayuna Bapak urusan Bapak Secretariat Bapak Secretariat doi Bapak Secretariat api warata bos mebal Onyon apa naika apa naika bahasa bikin bager ada sedikit doi iya ibu pelda asap bikin kaburi masih cari aku warta dua keduhan PA Erita Jaya aku warta Bapak Erita Jaya Bapak wakil adon ibu asap pada asap dikit ayun kono betapang atur bosutok dan iya kemana bager Bapak bosutok deui api warata daong kalihira Bapak ucok ibu asap beras dikit sanjung ibu ucok bosutok anu mana ibu tok bosutok dan kono subang apa yuk Mukayong anang wae mana rewer Pak Usum arbagur aduh pada didiet anamina ayah sepuh Bapak ucok Sange baduy Salira aku ngasaka
pada tidur pada hajat Bapak Haji Karsam, Pak Haji Karsam. Pak Haji Karsam. Pak Haji Karsam deui Mama Ai aya. Mama Ai, aonyon. Kapayun pada eka aturan abdi warta batu cok ayun Bapak Haji Karsam, Pak Haji Karsam. edes Pak Haji Karsam. Pak Haji Karsam. tidak kusuk bangun Pak Haji Karsam. Tara Mama Ai. Diam Haji Karsam Tong mikir kakusan Warta Pirai Ibu peda sedikit Ibu peda sedikit Karena dikit Haji Karsam Apa eko Gawe naik begini Akdon aturan sayang Jak gerak gimana? apa na didin pada hajat payun sayang apa na didin dari Anono. anu bakur empang lo tadi kelapan koredas kodadas bila serang gogocak tapi warta deui Raden. Rek atincak wae bat tapi warta Halo. korondong di meja ngaya Ayo. di itang warta Iya, ini. pasarkeun rombongan benda mustika jaya tapi warta punten anu kasukut pilih kirang nyuwun omakeun Aku no Pak Haji Karsam. ieu tabuh sabaraha Burang kene, warta bocebal Oh iya. tutup Tutup wae ieu mah. papatar sadeu wawu ieu